تن إجرّت سورة الإنسان كجرت رهدو آيات توقفان سورة ورجع النمدبة رهدو جنة هاسو سبب هل أتى الرهنج إن الأبرارات التنبوي غربات كورد في النبي صلى الله عليه وسلم والرهبشاتي والرهبشا غران ثاني قليلا غران ثاني بلالا جنة جنانس رغمان جنة سنبر بادن جارسي خيسيسا قل قلونا مچو غرمور رخايته دفه يو قامات سني ديمتني يو نبيوتات سني قبا جنة واللي ورمك خيسني غنات سينا غانو تفر رافقو جرّا وجنة غرو هي جنان إسال واستفهم جي النبي وانفيت غافت عمر غافي إني ججبيسنا تكما غافت دوريس جي ما يا عمر أسر جي النبي صلى الله عليه وسلم جاسي غران سا قل قلون جي غران سا غرانا غياتي واتا كنقبو أسر جي النبي عمرين أقوساني وانفيت غافت دوتي سيفين امساقتين لك يبدو نجلا جنان فقال بألوانكم سوران تيسنسني ببريدي جننيس ببريدة جاني واللي ورمك خيسن دديما خناس تينغانو توافر رنگر روجين حقوث النبي سبحان الله لكي كسيمتي قبروتن قالي قرن شفات وركتا جئيني أترتي وقمسن ديبسا إسا ديبسوف ilma namaa kana bakkarraa dhufee fi jannata suuraan tun buufamtee nabiin gurbaarra qara'uu jalqabe hogguun ni'imaa jannataa kanarra qara'uu nabiin gurbaan dhageeffateetuma ol ka'ee famaa tatruu ruuhiin keessaa baate jannanni guutee gurbaan osuma dhageewuu jannata seenee jannata arkee ruuhiin keessaa baate يا عمر جين النبي صلى الله عليه وسلم لا لجين جنة الرقافة جنة كتي أفلح قربان نملك هل أتى على الإنسان حين من الدهر أكثر سوران الرقر آمنا خراق التامرات قرانت للي دفي بكنا مقيت جتو والربيا أبشاهن قران ثاني تليلا واتكن قبو جنني بفاني متيب جنني هجيني خنجو غران تللي جنة قطاموران سيجيس أكست وقوتك وقدم يماس إن الأبرار يشربون وقوكروا نبي صلى الله عليه وسلم قابتك وسمين تيت جتجي بكك بافر خاين انجرتو قبروت الربي خدتشي خنا رجرو أمة إبادة قروخنا خنا فوتي ملائكان ما شاء الله وسواني نبيه بيتني واني نركي جانركتني واتكم خفلتني هدوبوچني وفراش التجارة توجه الدون قناني تنجي نبي صلى الله عليه وسلم أكس سوران إنسا يقوبو فمي جلقبنا ماتي في نيما جنتا تكتك الله فخينيان ربي وان نمني سوداتي وانا تراسو دات تقويا تراسو دات سندر أكس باس قرآن مركني سجر توقو خنا inni biraa eda suuraa qaraane keessatti ulaagaalee gabroota rabbi ittiin tahan hanga tokko laallee jira waan ummanni hedduu jannatatti hin seene waan irra hedduu jannatatti hin seenan ulaagaa ummanni gabroota rabbi san lakkaawwatan laallee jira abraar jechuun warra haadhaa fi abbaaf tole jennee jira tan duraa maal ta'an isaan jennaan waan haqa isaanirra jiru guutan yuufuuna bin nazri je taakka qoda guutun qoda jechuun maal wa'ada rabbiif seenan kannuu jechuudha sadaqaa baay'ilama rabbii seenan takka hojii kana ta'an waan khayrii takka inshaallah akkananiin godha jettee waan san guutuudha darsi barnootaa haa ta'u haqa ilmaaniitiif ijaartii haqa hasirra jiru guutuudha tokko kana dalagaa kallattiin jannata si geessurraa tokko ka hogguu rakkatte rakkoof jecha hogguu ati cinqamte dafee sitti hirmatamu jechuudha tola ati haqa guutuuni rabbitti tawassulaan seenta gaafa rakkoon si qabdi tokko kana
lammaffaan guyyaa boruusan kan fitnaan saa wal nama ga'uusan irraa sodaachuudha. Fitnaan guyyaa sanii akka nama meeshaa tokko hogguu bakka takka darbe ibiddi jahannam utaalee bakka takka boojannee jira. Fitnaan guyyaa sanii hogguu ibiddi jahannam utaalee bakka sanii gallakkifame bir jee hogguu dhohu namni illaa man rahima rabbuhu nama rabbiin rahmata godheef qofaat duraa ba'a. Isa qofaat duraa ba'a. Nam tokkolleen bittinnaawee faca'ee si gubbaa qubata jechuudha. Guyyaa san dura yaa rabbi qaanqee guyyaa sanii jalaan baasi warra jaan. Guyyaa qiyaamarraa sodaachuun milikeeta jannatatti hin seentu irraa lama. Sadaffaan immoo beelaa wajji osoo ifitti haajamtu qonqol yookaanis miskiinotaaf toluudha. Nyaata nama nyaachisuun sadaqachuun keessattuu nama sadi. Eenyu sadeen san kan Quraanni dubbatu? Miskiina takka, yatiima lama, waasiiran boojiyama yookaanis namootan hidhaa jiru. Irra haajamuun qonqotti yookaan garatti beeltii isaanitti haajamsiiftu uummata kana jechuusaati. Kanaaf toluun sababa kallattiin jannatatti seentu si taasisa arjoomuun jechuudha. Eegas booda Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sababa ayanni kun rabbuufame Aliyyii fi Faaximaa fakkeenya godhannee jiran. Joolleen lameen san akkasuma fayyite. Guyyaa sadini soomanna jannaan jarri qodhaanii guutanii takka. Ni nyaachisan itti dhufanii ni nyaachisan guyyaa duraa miskiina, guyyaa lammaffaa yatiima, guyyaa sadaffaa asiira nyaachifnaan rakkoon isaanii hundi ni hiikkatti. Cinqiin guyyaa si jabaatti waan rabbi biraa qabduun tawassula seentee sirraa hiikkatti jechuusaati. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا جنان فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرته وسرورا جيت رب سرورا سنين قمتشو سنين كسي ختم نمني قيا دنيا لا جهنم الراسوداته قيا برو قمتشو سودان قمني سنقلنا ما جتشورا أكست رب سبحانه وتعالى قبرو تنسى ور جنتا سنوه ميجرا بشانك من رب إنما خلق جن bishaan laafaa jechuurratti suuraan dabre himee jira. Ma'an daafiqii fi ma'an mahiin qaraanee jira. Arra suuraa kana keessatti immoo amshaa jennee jira. Walitti makamu jechuudha. Maalirraa ilmuun abbaa fakkaatti, maalirraa ilmuun haadha fakkaatti. Akka seera Quraanni uumama namaatiin takkaa baayoloojiin lafa kaayetti ilmoon gaafa garii abbaa fakkaatti, gaafa garii haadha fakkaatti. Gaafa garii isaan lachuu dhiiftees shanyii haadhaa yookaan shanyii abbaa fakkaatti. Gaafa garii fagaattees abbootii fi manguddoo isaanii fakkaatti. Maalirraa? San akkaataa amantiin himetti lafa kaayee jira. Bakka isaatti itti dhufna izni rabbiitti. Ammoo rabbiin dandeettii isaatiin waliin makeet bishaanii fi bishaan waliin makee nama argamsiisu wajjin ammas koppii abbaatii fi haadhaa itti uwwisuu isaatiin Quraanni mirkaneessee jechuudha. وجزاهم بما